urung syiklong yang dimuliakan wa ba'athallahu hebat kat Nabi Muhammad begitu cinta kumat maka sangat wajar kita yang tak pegat kanduri maulud nana maulud mandum kira-kira maulud na getung li Allah home kanduri maulud kauri syukur nikmat tustahabbu walaimu min idharin ni'mallah getuntut sunatkan bak katanya untuk pelahir rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan. Kauri syukur nikmat yang pertama walimatul lil maulidin nabawiyyi. Pegat kanuri karena lahir Nabi Muhammad. Nyemak kauri maulud nyat berbentuk ibadat. Ibadat han getung le Allah. Menye ibadatnya hana ikhlas. Menyemenan maulud berikhlas. Urang belang ni nak ikhlas ke maulud? Bib. Sala nesia mana gampungan mana potong. Le mana gampung tidak kupatis. Hai jeut mana potong. Nya ku amanah malamnya lon amanah ba dron. Bek nesia berangkah mana potong menye hanjut nama gun. Lebih-lebih mana mirah. Nyan menyeurina hana carang magun, nyan manok merah hentak gun, hana pai-pai, teh masak ngan silap swallow, mengakap silap swallow. Putubit umlasah yang mangat-mangat. Bek ne mulut ne paksa keadaan. Na tempat maklung jak, hawa long ke sitik terendang bang. Long cok sitik, long buh lempingan, long klok-klok nah lekang asawai. Ingat ya Allahnya puitik masa tu harta mata tinggal dan hat. Baik paksa, awak mendikir cukup sebengat yang mendikir nak miat. Pula nak miat cek-cek nanti awak mendikir hawa kebu ma. Nak tem mendikir lenga panggung. Syekh biar masya-Allah. Nabi ne yupah kenderaan angat tanda perang ngon si kafe. Batu jomblang Ramadan 2 tahun kejar Nabi perang-perang cukup semangat. Imeling mapu-apui. Jangan aku wate bagi bukuk senang wate pajuh buka meramah. Ipike pamanok rendang wate ikap kabak arega. Cukup baiklah nyabut. Maka mulut berir ya ket dia kelas semata-mata karena Allah. Baik mulut karena hana mangat ngengop. Mesti dia urang kak nana mulut. Oh mulut hai hana mangat ingin legop hana mulut. Sama dengan mulut lil hana mangat. Wate lil hana mangat fahala pi hana mangat. Tanya uragam sering jak berdoa kampung gop. Pengumuman ubina uragam Tuhan muda kampung belang ni. Dia berdoa ublang na. Yo ni na pat home. Yang kepakat le bang nu. Jadi mupom urang kampung bang nu nyan tokoh. Han tajak hana ma sama dengan megejak sama dia karena hana mangat hana pahala. Abih peng keterkah hek tubuh abih minyak honda pahalatan. Teman putani jit sama dia halponggop. Yang pertama sambung silaturahmi. Yang kedua ya hibur hati dengan duka. Yang kelih bah senang hati urang pakat lu. Idkhalus surur fil qalbil mukmin sedekah. Pertama kesenangan lah hati mukmin sedekah. Rana urinang sering menjak-jak di pesta. Wauro dalam pesta katrok ne. Ya ceruh kerupuk, ya ceruh kacang, ya ceruh bawang, ya canggulai, tek magatok, ya ut-ut kulit lemah. Nyan bet tu bayang bah ku jak bak ji nak ijak bak long salah. Tu bayang long yak senang hati ji. Nyan gebi fahala menyut tu bayang bah ku jak bak ji nak ijak bak long sama dengan bak nejakkan hana pahala, ujung-ujung kecewa wate hana ijak bak getah. Maka pertama mulut beir. Yang kedua ramai anak ni kampung yo. Yang kedua, mulut bekna ataharim. Manok berhala, itik berhala, peng terpakai bak mulut berpeng hala. Bek sampai manok cu no mulut. I kampungnya mulut, kampung belah hadis kada manok. Wauro kafiral, manok poin syah ka grupuh kada. Yang nama mulut kampung belang ni, sang awak nyancok. Alinyan lembek na mulut ngan peng harim. Bek na mulut ngan peng menang judi online. Bek na mulut ngan peng sabai. Bek na mulut ngan peng riba. Nyo masalah riba cukup berat merajalela.
rata kampung, rata lorong, rata jurung, rata rumah, rata kedai, ya tok putaba peng. Cok 1 juta, bayar 1 juta 2. Cok 1 juta, bayar 1 juta sa. Pupeng simpan pinjam rentenir dan bank keliling. Urinang kita tiga beraya tu. Naik damang pengnya kena kampungnya. Han. Ya Allah ya Rabbi ya Sayyidi ya Maulana oh Tuhan. Berkat maulud menyaga pengut long. Bak geduk nyan bejet ge budah le. Naik damang pengnya kena. Kana. Pun hana. Menyenai tamang nan cak. Nya kada mengut long. Pakan naik tamang karena na socok, pakan na socok karena naik ta. Tira orang bang pakan nu peluang, ipi cerak. Bang pakan nu bicerak, ipi peluang. Musapa doai. Ya bekat long tanyang nyamak tak begah abah ke ilmu malai bet bungin. Nan tepu peng nyan riba. Tepu. Ne tepu riba nyan dosa. Ne tepu dosa nyan lop neraka. Kan tu pun neraka ko pun lop. Nyan long tanya hanampu seot. Muyak dalam malaikat ngik-ngik lah tengah. Nyo dengar kenal. Ai tengku bena kengkangkan kamu kasihan mu. Kenapa mengiang lain? Kau pedih hudip. Sabrak pedih masa komplit ngau orangnya. Nyo sang le wak cok peng yang beri kat tengah. Yang cocok mak buka kat tengah. Leploh ton bangsa Aceh di hudip lah anak bede. Meribai anak yatim di Aceh, mirah bumbu Aceh dengan darah. Meribai janda di Aceh, tapi hana urang mati dia di Aceh. Pajai tamang peng wala kapengnya kena Aceh, leh tsunami. Nyo mak dan nyo naga biakai oleh Allah, sempurna kai ke bila Allah. Tak tepu nyan harim, tak tepu sogok menyogok nyan dosa, tak tepu peng simpan pinjam nabungong nyan riba, tapi nyan kenan takarat. Alasan pedih tak hanapak yang lain. Man selama nu coknya nak kayan. Apa sih tu man kata bancit. Na den cok ngan cok saban mu kuyen udip. Hai. Long bo contoh sabah Melayu. Tanya manusia nakai ke bila Allah. Long bo contoh atah nakai sabah. CL. Nuturi CL. Lemong. Ne picrok lemong limang boh tok simpang ne puapu beraya. Kira-kira lumo limang boh nyan tedeh apui. Igrup lapui pergi thau likut. Igrup lapui pergi thau likut. Lumo hanaka itu pu apui tutong hai bloh ulikut lagi sa. Itanyo nakai kupu lapui ta bloh kupu wa. Nyo dengar lo berah. Padahal elong awak aku nak dua berah tapi aku bodoh kali elong. Nan heboh program kafe lam rangka pencuk Islam dengar begat. Nan cok lam dengar. Yang pertama yaqtuluna man jahada fi sabilillah. Ipoh mandum urang-urang yang menjihad beragama Allah. Tho mantang para tengku, para kiai, para ulama, para habaib yang bergaris keras tetap ditenggelamkan. Almarhum Tunku Ahmad Dewi gadah jejak dakwah Kerehat. IPD dan Tunku Zakaria Keman Tanjung Kerehat ke dakwah. Gua dakwah bakulah iya tuah berdua. Didi na Tunku Daud Pane nak dengar ne. Nak dengar ne. Yang Daud Pane gadah jejak. Ka Daud Pane icok Daud panjang picak. Lawitnya yang kereh-kereh habis mandum. Di Bandar Aceh, Nabi Wahid tegas start hotel malah COVID, payah luk penjara. Di Jakarta, Habib Rizik tu biar tamang dalam penjara. Habib Bahar, rai tu biar kakak dalam penjara. Yang kedua, dalam program kafe. Yukadzibuna kitab Allah, didustakan kitab-kitab Allah. Al-Quran dikotak-katik, Al-Quran dibalik-balik. Yang kelihaya tah program kafe nyo yang maksud lu yaksibuna lahum ghaira taatillah. Ipu ke sabah program le kafe kan bakbut taat ke Allah. Nyan peng simpan pinjam di taman kampung bak lahir katat mata
pengnyan membantu tanya bak lahir kebih buat ne tak analisa no. Semakin urus semakin banyak bermain haram, semakin le kamu belongan peng haram, pajuh makanan ngata haram, darah tanya melabur laju dengan darah haram, tubuh tanya rahir aju dengan tubuh haram, asal tanya makin mata ngasau haram, semakin banyak atas haram dalam tubuh semakin gehan tubuh bak ibadah. Makahan mustahil, makin akhir masjid makin thau, makin akhir jak beut makin nit, makin akhir jak dengar dakwah makin nit, makin akhir jak zikir makin nit, pakan tubuh gehan bak ibadah karena tubuh penuh dengan atas haram. Naga dengar kata bo. Yang kedua, dalam kitab Tahrir ala Syarkawi jilid 2 bab riba Blahwiyah di dalam dia kan puak membawa bari la'ana Rasulullah akala riba wa muwakilah wa syahidah wa kitabah. Gelaknat li Rasul urang pajuh riba, muwakilnya riba, saksinya riba, tukang tulis riba. Mesir pengi jajuk nyan hanaji ibdubit mi hana so teken nyan tukang teken nyan kinang laknat ba Rasul. Hai tubit pengnyan menyetan saksi Mesir yang cok pengnyan ka Ernawati. Kon Ernawati now Ernawati langit. Hanibi pengnyan ke ka Ernawati menyetan saksi bedah ya ka Padimah ka Nur Aini. Puduk dua draw yang kesaksi iga Padimahnya ngiang-ngiang tok gaknya kena laknat orang akhirat. Kiban mufhum laknat Rasul ne benci tanya sebagai umat Nabi Muhammad. Sedih tidak kita mengharap syafaat Nabi, tapi karena bermain riba bukan syafaat yang kita dapatkan, malah laknat Rasulul nyo rusyilun ka tabah tu pakan orangnya buho tak buat desa tak tepu pengnya riba dosa pakah hanaya tele pada cok pengnya tak tepu muka tabe desa pakon haitem ya tele tak tepu sogok menyogok desa pakon haitem ya tele tak tepu mezinanya desa pakon haitem ya tele. Dipegahi Nabi dalam hadis tafakkuru fid dunya hijabun anil akhirah, memikirkan dunia nutup pandangan oleh Allah ke nanggro akhirat. Dah fikir dunia contoh Lon berlewat kalinya kursi parlimen DPRK abeh sogok jutin hanaya gele sogoknya desa karena lantang korak meno bergerumpok duk kursinya. Tanya orang kampung, long berkaya bilang ninyo, rumah long benar 2 tingkat, mobil mewah, sabah-sabah dengan perumah benar motor, HP lagak, long peng boleh langkih, tekuduk lah kawan, bihoi long abang dah. Sehingga sampai muka sabaya, je ketuke bandar raya, hanaya gele ke desa, pakan tangkorak cinta dunia. Tira urang hawa irmuh belepeng mewah gaknya kerja bak jabatan gusogok gukorupsi gucok penggok hanaya gele deca pakan gutok batel Allah untuk ia ke akhirat karena terlalu mencintai dunia. Laki maah urinang tapi kau urinang di Aceh hawa agaknya berbajai branded, hawa agaknya HP bermodel lena kamera dikut 16 Pro Max, 17, 16. Hawa agaknya lipstick bermerek, silap mahai. Hawa motor HRV pakai sunroof. Peng hana, ujung-ujung sampai melonte. Gemekat draw, kublau draw. Demi nak napek. Na dia Aceh putan. Cita ot, na puhana. Musukum ya Aceh. Lonte orang dia Aceh. Ulah barang. Minyak berakan payah ajak Umaydah orang nak payah hari. Asal nak aplikasi buka situ aju. Motor sedia apa jamun. Main lah hotel ni nak lah hotel ni. Lah motor aju tinggal ada bayi kongkoh motor sekian. Kamu dumyan. Minyak naik hana patih si atlet nak melupa ngelung. Nak pelumah screenshot yang nak di Aceh berapa elung. Aceh aku ngeri orang Aceh. Ya, pai depu tina yang desa. Man baik fikir ke napeng, napoi puak ke mai, ijo ke mai lepeng, imak pi gutung, ngepikir anak buat di kota, hai dia pui muka donat. Muka ada kat ana.
Hati-hati. Meri tengah masa harap deh ko. Hati-hati Rusyilun. Yang kejut mak mertuah malam nyolong pingat Umi. Hai Umi nak pengen udip bekle habis biaya. Nak pengen konsep sabak udip bekle tak gaya. Gaya bercocok dengan kehidupan kerja kan. Bek tuha gaya dengan urang. Kita gaya perumah kenyal lah kau. Jadi jak aku deh gaya pedakan Masya Allah kakaknya. Tabarakallah. Subhanallah. Tak ucung lah kau. Innalillah. Tejak upakan gede ya Allah upusat kota Aceh Timur. Tetrok gede tidak gaya sang perumah sekda. Tetrok kena ulang ni makinang sekda dah satu. Saya passion mak. Jut mutang mak dimang passion. Boh menyekal lo buktikan malanya. Umi, berlian 12 di kampung Blang ni na pesta petpat. Lam si berlian petpat pesta. Cita ut. Urinang tolong jawab. Petpat pesta lam si berlian. Ni terjut sok baca-baca sat. Dengar kan? Hanu. Bak demi kebajiannya kami tapeng yang baca baru pun merumpak. Cop. Bloi ja mutang urus cumucop. Lihnya lihna baje kali na baje hana so ile jak bagi dia doko ija lah ya sama-sama warna ija jilbab. Munya hana pas jilbab tanda deh jak cit. Tapi kau urinang langit kedujo. Ya nang kamu dua. Gaya tiga maka pesan lo malanya mak belagi ke urun jamun jak balaku linggang pinggang balaku ija ngui balaku tubuh pajoh balaku nan dengar pohana. Beok truk pesaluk nak pengen hidup bahagia. Pengen semuanya kita pengen bahagi. Tapi caranya kita tidak tahu. Pesan lo malahnya dalam konteks tasawuf. Yang nak HP tulis status. Bahagia bukan terletak pada pandangan mata. Bahagia hadir di hati yang menerima apa adanya. Inan bahagia. Hanya petih lo mau contoh bang. Bedah drone. Bak sabahura keun bak purmoh dek abang hawa pajuh mi kedong-dong. Jak kedeh rak truk masjid Kuala Rabinjen nak kedeh Kuala Cerapai. Ngeduk bak sagonya ngau purmoh pajuh mi. Rupanya bak sagoje nasira lakoi pajuh mi ci ngau purmoh. Lain cara. Ai dona biasa mata hana manja-manja. Sagoje main peak-peak mi. Lako pak ke perumah pak kalau irana mutata nak dua. Dekat malako ayah. Mama pengen ke tu. Hawa belagenyan. Pakan tapi ke sang-sang bahagi. Rupanya kan bahagia. Oh tak periksa bani mua matang tak lihat dua perasa. Dah dalam contoh arana duk bak terah rumah. Support kira-kira poh dengan 65 dandang Maghrib. Cuma lewat orang kampung ne te support yang mengalakoi kaknya. Ne keun le ne balakon ne. Ten kaknya hawa ne gede. Geduk cho Honda Nmax jaro bak palako. Keung bak palako benar ne gede. Ana ke balakon ayah NU kok bahagia udip tiap support yang mengalakoi. Kalau lagi orang saho hana balung. Rupanya orang bahondanya ikalan cit ucong ron. Itu kehina ikut dek nalong bang. Eka awak je. Batrah rumah hidup bahagia. Kalau lagi kahti orang kau bekerja. Lehbut bandua hana bahagi. Pakah hana bahagia. Hana mampu mensyukuri nikmat yang Allah beri. Najalah. Maulud pertama beikh. Kedua bekna ataha. Pesan long bekle main ribah. Nan dengar puhana. Ha tokoh-tokoh kampung, buktikan anda cinta Rasul, anda cinta agama, pegas spanduk sabah. Kami menolak keras bank keliling rentenir yang berunsur riba. Apabila kata mau kampung Blang ni 3 2 ga pingat kelhega metia lapkrung arah kendo. Najalah. Yang kelhaya malut yang kelhaya bekna bud harim. Taknya bekna atas harim. Dah bek nabut harim, bek bak mulut meninggalkan sembahyang. Tibuk bak preh jameh, tibuk bak hidang makanan, tinggal luhu-luhu dengan asa. Iuri nang sibuk bak magun, semayang-semayang katan. Ya Allah ya Rabbi. Bedang kuimum ke azan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lega dia jenguk luar. Hai semayang le semayang. Teruk banyak hendak puang kuih mum lele ju. Pakah nak semayang, akik tak perut. Ikah pakah luar kuda. Yang semayang hanjut depan. Nyok perlu kita menganalisa. Tanya sering tak duduk bagi dia takkan pada kafe dia tu program iperlah agama Yahudi, pancuk Islam, komunis atau PKI, mereka menghancurkan Islam. Bagi lontuan, mereka wajar menghancurkan Islam. Kenapa? Mereka memang musuh kita. Yang sangat-sangat tak wajar dikala yang menghancurkan Islam itu orang Islamnya sendirinya bahaya. As-salatu imanuddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat yang agama, yang semayang pedang agama, yang hana semayang perelah agama. Lakemahnya musuh. Gampung belang ni nak kakal herto musuh. Lam taboh kakak hidro dan semayang sama dengan herto dro dan semayang. Tapi pakat urang hana semayang biasa mantang lang gampung. Hana tokung kun tapua. Sedangkan yang merumpak urang Medina, ipoh itumbo ngop. Iwong ujiu tuap. Maka kapal mandik kampung ke. Gara-gara kah Medina padai-padai agak lain agak debu. Gara-gara kah Medina sawit-sawit boh uyuk bijak. Gara-gara kah Medina uji-ujian itu memangkah maksud. Yang soh. Tidak peresa yang sohnya subuhan, luhutan, maghribkan, insya, lain-lain seputan. Kan bermakna habaloh aku bipoh-poh orang Medina kan. Maksiat yang sedang kita kerjakan ini apa? Kita meninggalkan sholat itu maksiat. Makhluk Allah yang paling sempurna kebejat sama. Hello. Kena. Makhluk Allah. Iranya lucu tak kung yang gede dengan yang dua lain. Makhluk Allah paling sempurna itu siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami jadikan insan manusia fi ahsani taqwim pada seelok-elok kejadian. Paling lagak penejit Allah manusia. Baiklah senang adun. Lagak tanya diri kejadian, bukan di sisi penilaian. Kejadian punya akal, punya nafsu. Binatang punya nafsu tanpa akal. Menyeret kejadian elok. Arat penilaian golom tente. Laki mu'ah. Kadang matang lagak si A ngantanya. Yang muno si L, ino si A. So si A. Laki mu'ah. Umi kadang nase rumah. Nabi kempen nase tulung. Ia senyang teoro lih tulung. Titon ase rumah drone. Kira-kira on perintah ipatuh perintah tanya Tuhan. Patuh. Mesti sonan ase. Baiklah. Ase ino sonan. Mesti Bob nan. Bob. Langsung saja. Bob kejar. Ibu keju. Yang sakun hijrah mah. Yang ase yang tabika ase cuma tulung tapi ipateh perintah po ase hanakai tanyo manusia pu ya hana gebila Allah dari hana gepenali Allah lahir dunia tanpa sehelai benang hari ini punya segala-galanya na rumah tu na motor na Honda na lampu na pangkat jabatan semuanya diberikan Allah pakan limangga gehoi Allah teoro lagi raga-ragam kleo tu. Umi nama nak rumah. Tiga bunga cok boleh tergam truk likut rumah. Baiklah ino iblang ni cara hei manak kiban. Oh sabang yang merdu ci. Ijak mana? Nakai mana? Sokuna. Manak hanakai tah hei ijak. Tak cok on kerundung tah hei kameng. Baik. Ijak kameng. Padahal baik dah buat ijak sih. Ilampong ada pula babi sonan bang makhluk Tuhan tukang kukuh bobinya. Bahasa Inggeris Mr. Buy.
alias bui. Tak hek bui idang pi peluang. Bui tapi cerok i peluang. Manok kameng tak hek i manusia na akai. Hayya 'alas salat. Mari kita salat. Yang gehenya kameng purung. Anak gadung dengar kameng purung. Nak kebedah pak kedua. Bertika kameng. Nekanan dupna kide-kide umat Islam Maghrib lagi biasa. Dupna anak muda lagi kampung Maghrib lagi biasa. Na Cina di na Cina kota Bandar Aceh. Cina putih sipit mata. Ibang Maghrib jarang wet berjalan. Poh 6 kaituk kide Cina putih sipit mata. Yang lem wet Cina hitam raya mata. Yang doa tu la balai melasah melukok-lukok. Allahumma dafa'anal bala wal ghalaa. Awak laki balai sampai masjid. Nan dengar apa lah? Kejut baik berapa sembahyang. Urina nak sembahyang. Yang betul. Tiura si malam pada bawah dia 17 rakaat. Salat zuhur jam berapa dia? Luhur per rakaat, asar per rakaat, per tamah per. Allah buka syurga 8. Amin. Maghrib leh isya per leh tamah per. Allah tok rakaat 7. Amin. Subuh du. Rakaat pertama Allah pampun dosa malam. Rakaat kedua Allah pampun dosa Ana haya semayang pohana tinggal ibu. Oh. Alasan sibuk sampai, alasan sibuk digle, beberaya tan male, kaji dekuyatan sembahyang, beberaya tan male, kaji dekuyatan sembahyang, pakai abu, yang ragam, urinang. Alasan dilon muhe, alasan dilon mulahe, beberaya tan male, kaji dekemaatan sembahyang, beberaya tan male, kaji dekemaatan sembahyang, kalale, hanale, rasa male, lam. Alasan basi ada tengah lala lampuh retu prejabatan BOT dang diwaan prejabatan BOT dang diwaan biar ki kasti mehe yang aja boleh kah hehe ujung. Bismillahirrahmanirrahim. Wabathat maulid cinta Nabi Muhammad. Cinta Nabi Muhammad bukan sekedar maulid, tapi kan jadikan Muhammad suri tauladan dalam kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi Muhammad uswah hasanah, contoh-contoh yang baik yang dapat kita contoh agar kita implementasikan dalam kehidupan fiura-ura. Di antara lain nikmat lahir Muhammad hanjit le mendalimi. Jangankan dengan manusia, binatang pun tidak boleh kita dalimi. Pernah sabah orang sira sahabat surah tanya ke puangkot, gejuk engkot bak perumah. Alih putra lalai perumah engkot ipajuh le miong. Bengih perumah sahabat ke miong. Gedrok miong ke kurung leuro le malam hana makan minum. Ujung-ujung miong nyan mati. Wate mati miong bedah sahabat kejak Rasul. Ya Rasulullah. Sahabat long bungih perumah long bungih ke miong ke kurung miong leuro le malam. Kiban perumah long ya Rasul. Man kiban miong mati ya Rasul. Menyemiongkan mati perumah kata ason neraka. Ya Rasul pakar ason neraka perumah lu nak ibadah mati miong nyan gekeun mendalimi binatang.
Maka malamnya lu mohon ke mak lun, ayah lun, bek pebengeh ro ke binatang. Binatang hana kai. Bek tamang lumo kameng dalam poh netak lumo netak kameng hana kai awaknya. Nyo lu pingat malamnya. Itanyo tungku kasalah je ubat orangnya. Yang kejut menyeka trep-trep lambut salah. Buat salahnya roh menganggap betul. Itanya orangnya asal ka semula ka pergi lempuh. Kameng boleh. Yang wajib ikat binatang, tanaman hana wajib pergi. Orangnya ka kereh po tu binatang. Po binatang dan po lempuh. Lumo muwet-wet, kameng muwet-wet, abeh pajuh tanaman gop. Lu perah hukum. Apabila tanaman rona ipajuh le kameng gop, nyan hukum po kameng taban lagi hukum cu. Ipajuh pada gop 2 meter kali 2 meter lagi cu hukum payah bayar. Menyegekoh pada itu biar pada 5 ngarai wajib bayar 5 ngarai. Nyo ni bengar Lampung dengar berat. Bek lumo ni pelih kameng ni pelih mailanya gop mentalimi gop. Kadang-kadang lumo ron babengah bini kita kopi gop ya tu inyak. Tek baju pulut kameng pulut bek inyak pulut. Tek je kopi kameng kopi bek lumo cerit drone. Itu lumo kuto jakrong gop kuto motor gop dalim. Bek lu perak lumo ya beno raya no. Ni budak bengok manok cerit gop bak trah rumah drone ni cah ni puhan. Palak ni puhan. Nyan canok nyobe pulap lumo ube bolu blek poreh raya. Nan dengar puana. Dan tanya bek lemon zalimi binatang. Binatang nyan jik pegah apa? Tuman tanya segah nan depu. Nan jak ublang. Nan jak ublang.